I dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako da se riješite ovoga problema. Znači, kliknete na Minecraft. Samo neće, znači, idete na Control Panel, ovdje. Idete na ovo, install program. Tražite Minecraft, znači uninstall, koliko toga ima, znači finish. Imate na uTorrent Minecraft koji ja, znači kliknete na njega, tu, yes, next, install, znači samo kliknit ćete finish, ako sad neće, ćete se, znači, tako dobro, čitava se. Evo ga, problem je riješen. I vidimo se drugi put, tako bude kakvi problem. Stisnite like.